So hello bab song jotono sari kaham tini ang noron bagai haino hai katal update latest rubber domestic price in Agartala ni bagai tubi fajak so norok ani screen on nugui mankna tabuk sanja jorani latest update as on 5 tarik 2 mas 2025 ni notification ongkharjak Government of India rubber boot ni phasingtei thanai 3 tarigo dambari tongmani nugjak tongmani fia tini 5 tarigo asomsa haino hai rubber rate komiman nugjak tongo so bab song hingke phadi jeng tabuk tini ni red no jeng cher nailayana norong nugui mankna ani screen no oro tongo tinta jaga ni update pulau tongo kothayam tei second tongo kusi tei paithago tongo Agartala phadi hingke jeng chini Agartala ni red no domestic price no cher nailayana oro tongo duita category wise kaisang ke RSS 4 tei kaisang ke RSS 5 RSS 4 sheet ni price hingke 18,000 400 as per 100 kg no divided by 100 is equal to 184 rupees per kg 184 taka kg o klayo te RSS 5 sheet no hingke 18,200 as per 100 kg no divided by 100 is equal to 182 rupees 182 taka kg o klayo songke bab song norong nogo tongtini best selling price mana muchungkangke 174 rupees per kg ke phaldan chaitok di RSS 4 no te RSS 5 no kangke 170 rupees ke phaldan chaitok di ke belai chanai so bab song norok chajagai tongke like te subscribe khe rudi te chini kubun Tiprasa rok bo nungnang thak hambai।